Cai teko lho. Ilang. Loh. Gak roh gono ilang. Aduh, iyo alek. Dadi plus tuk. Iya. Iya pucuk aku. Iya pucuk aku merah dol. Kuwi temen ya. Dadi plus. Tuk. Oke dulur, kita sudah sampai spot lur. Lah iya. Kita sudah sampai spot lur. Kita mencoba peruntungan di spot Brendo. Oke. Spotnya sahdu. Ning ndi? Ono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lur. Kita mancing lagi lur. Kita mancing lagi lur. Hari ini kita ke Waduk Maca lagi lur. Kita nyepot di spot Brendo. Soalnya dong lele jalurnya sulit, banyak sampahnya. Bersama pemain lama. Kita jalan dulu Apa teki metundi gak nek dalane wisan? Wis kene ae. Ngarepe kancane kuwi lur lho. Kene ya. Biasane nggon parkiran Wis parkir kene. Lah iki lho. Kono kuwi. Kene ae yo wis to kok. Kok ngejak ning ndi ae. Lah iya. Oke, seperti ini penampakannya lur. Kita nanti nembak dek rumput-rumput tenggelam. Baru perdana lagi kesini. Setelah sekian tahun belum kesini. Kita nyoba peruntungan di spot Brendo. Oke, kita lanjut. Kita prepare dulu lur. Hati-hati lek bluk lah ya. Kita prepare dulu sampai berjumpa di spot. Kita sudah sampai spot lor. Kita netek spot di sini ya. Random dulu. Nanti seperti apa, ada pergerakan apa tidak. Nanti kalau nggak ada ya kita geser-geser sama satu nih yang sebelah sini. Ini pakai teknik ngampul lor. Saya ngampul di sini. Oke wis, kita sepi lumut kasar jis lumute siapa tadi, Mas Dimas Jaya Pancing 2. Untuk esen kita tetap memakai esen desa lur. Kita pakai yang ungu, mudah-mudahan haup nanti lur. Mudah-mudahan cuaca juga cerah, mulai pagi mendung. Ini sekitar jam 10-an lor sampai spot, nunggu perahunya lama tadi. Masih belum ada pergerakan. Oke kita lanjut. Mudah-mudahan cepat ada respon lor. Paringi ulam sing ageng-ageng mbah. Lah iya. Awal yang buruk. Pertama ambrol, awal yang buruk ri. Karena saya langsung Lamongan di MT pertama ini saya terus. Sampai mulai. Enak, saya teko. Saya teko lho.
Hilang. Loh, gak roh, gono hilang. Aduh, yuk alek. Yuk alek, yo. Yo, gak roh. Kambangannya hilang, Dol. Lemu, Dol. 4 jari, Dol. Oke, Dol. Lemu lur. Sak tekem iwake, Dol. Suka saya, Dol. Menglaris, Dol. Menglaris. Wah, sak tekem. Suka saya, Dol. Melaku ae, Dol. Gak enek gondelane, Dol, sikil. Sikil gak enek gondelane, melaku ae rumah saku. Digiar terus gak roh, gambangannya hilang. Ayo muncul. Tuk. Iwak nendol. 3 jari. Tik loro pangan kabeh. Los. Terus mulai los, yo. Wak-wuk, yo. 34, Kang. Iwak ikan sudah datang kan, Kang? Ayo tadi plus tuk. Ayo pucuk aku. Ayo pucuk aku merah, Dol. Kok ya mbok cantol nih kono barang, Wak. Ini, Wak. Ayo. Pucuk aku. Ayo. Wes dicantol nih kene malan. Ini, Wak. Merah meruna, Dul. Dul, pucuk aku, Dul. Kang. Iwak, Kang. Pucuk aku merah pren. Sitoke. Plus. Tuk. Aduh tuh. Dicantol nih. Ayo.
Alah ucul nyantol. Wis angel. Ambrol nyantol iki. Loh, kok muncul-muncul? Berat. Berat nah. Iya. Rene, Pak. Duh, nyantol. Gak kelem. Ayo munggah. Gak gelem. Ben kendo. Aduh, ucul. Jamblas. Babon dul. Babon dicantolne, Dul. Wah, diubet-ubet nih. Ucul, Dul. Brel ngono ya. Janji. Langsung muncul ya. Ambrol Dul, tak kendoni ya. Kendoni ban metu lah kok. Ambrol malahan. Oke lur, geser lagi lur. Duk. Alalala. Nyantol neh. Alalala. Wis parani ya timbane ucul. Aduh, ucul neh ketok iki. Alah tenan ucul tenan. Beh. Lah koyo ngene serompotane, Kang. Kok wis gak ubah-ubah blas. Ucul tenan Kang delogok jaran. Alalalala. Lah kok moro-moro muncul. Alalalala. 3 jari gemuk. Gletak nih kambang aku ra roh. Nguasne sitoke. Krek. Bledes gak roh.
jari gemuk. Kang tenang lewat. Telung nyari. Apa kue? Kok gelandang-gelandang. Kok gelandang-gelandang? Babon. Babon ya, Kang. Babon ya, Kang. Wah, oke. 4 jari gemuk. Masuk dapur rekaman. Masuk dapur rekaman, Kang. 4 jari gemuk, Dul. Wonge, Dul. Ondot nih lumus gua. Mau belotong nih? Memang anu apa ngalung-ngalung tahu yai pol. Deh, plus. Tuk. Oh, no. Gondolan nek gak ndang das-des ngono sak tekem. Oh ya, iki Jangan ya? Saya tambah. Babon nih. Babon nih, Kang. Sapiro, Kang? Kok mau melur-melur? 4 jari. 4 jari gemuk. Sapiro, Kang? Oke. Oh iya. Oke. Kok seisi nggone wong-wong ngene aku wis plas ilang. Apa ke? Iwak le. 3 gemuk. Iwak le. Langsung pletes ngono ya lagi diuncal nih. Ya suka toh saya. Oke dulur, selesai sudah petualangan kita hari ini lur. Berendau kabut, berendau gelabut lur.
Gelebut, gelebut. Gelebut ngeterne kang haki tok kae. Hasilnya Saya gelebut. agak sulit. Iku lho rokok ning kono kuwi lho. Agak sulit hari ini lur. Awake sing remuk iki. Gelebut ya. Sabone dapat 2 tapi lur. Wis rancekan liyane 3-4 jari. Nek sing pas deh 3 jarian. Wis kuning. Cek lumayan. Nah. Aja diadai nggonmu. Mabuk, mabuk. Endi wae? Iki lah ngeterne tangga kita iki lah. Lah wong eler. Wong iki lah. Oh, sak wonge. Iki lho wong. Iya. Man gedean. Kangen bae. Dan gak umum. Ya. Iwak tok lho. Rendo. Iki lho wong iki. Halo. Kali ireng Mas Agung. Upaya mijetne. Sobat balanina pasin. Oke dulur. Sampai berjumpa di petualangan saya selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dulur Nganjuk, mancing mania, mantap.